U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, o višim predelima sa snegom, saopšti Republički hidrometeorološki zavod. U toku jutra u Vojvodini na širem području Beograda ponegde sa maglom koja će smanjivati vidljivost na 200 do 500 metara, a lokalno i manje. Na oblačenje sa kišom na planinama sa snegom koje je zahvatilo jugozapadni krajevi proširit će se tokom dana i na ostale predele. U planinskim predelima tokom današnjeg dana očekuje se stvaranje povećanja visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. U nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije kiša će kratkotrajno preći u susnežicu i sneg, kasnije posle podne i uveče. Početkom naredne sedmice uglavnom suvo, u Košavskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, najavio je RHMZ. Najhladnije ovog jutra bilo je na Kopaoniku, gde je živa u termometru bila 5 stepena ispod nule. U minusu su još bili Crni Vrh i Zaječar. U Srbiji danas na snazi žuto upozorenje zbog snega, leda i magle, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.